بلوچستان سروزیر میر عبدالقدوس بزنجوی سروکیہ گوادر بابت دیوانی بوتک دیوانہ ڈپٹی کمشنر گوادر پورٹ چیئرمین کمشنر مقرر و عید واگدارہ رمز کی ساسیہ بھارزور تک بلوچستان سروزیر گشتک کے گوادر دیمرو یا عملہ تیز کرنے واسطہ جہمند مردمانی حق و اختیارانی تحفظ کنگی آرمی چیف جنرل آصف منیر گشتہ کے سیکیورٹی فورسز دہشت کارانی پس سے اجوانی وڑا دیے گئے افغانستان دہشت کارانی بنچلانی سرابارہ بازی دلگرانی ہستا مسجد وزیر شہباز شریفہ IMF ایم ڈی کال بند خلاف ورزی نہ کرے گے کنڈلی داتا مسجد وزیر اگو IMF ایم ڈی گشتہ کے اگستہ پت اداروں کی سرکار ہمتی ذمہ واریہ جوانی وڑا پہلو کا گنجائی وزیر احسن اقبال گشتہ کے الیکشن وعدے سربا سرکار حلاس گو الیکشن کمیشن کی چیزکاری جارجہ معیشت بحالی کاربندات کو تک کسی گورا چا آئینہ فراغ ہوگے گنجائش نیز بوتی پاکی نگراں سرکار جوڑ کنگی MQM سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار گشتہ کے کراچی حیدرآباد آبادی کم کنگو تک میں آبادی کم کنگو تک داخل سندھ سروزی پوچھ کی دمگا چا بیت سندھ پیپلز پارٹی یا بار بانک کو تک خزانہ کی فیصدی وزیر مفتاح اسماعیل گشتہ کے 2-4 سالانی نیامہ واتر کن گیا اشی واسطہ ٹیکس ریونیو اور نجکاری گیش کن گیا دکاندارا چا علامہ ٹیکس زور گیا پشکان او آئی کشگرہ دمگا 2 ہفتہ گوستگا انگت لین بحال کنگ نبود تک محلو کے زیرشانی پت کیس کو دور ات تک بل انگا تک بحال نبود تک لین نب ہوگے سببا آپ محلوک تلوہ سے گئیں آپ بحران ودی بود تک آستہ محمد بازی دمگا گیس نب ہوگے سبب محلو گرانی نہادہ سوچگی دار او LPG کارمرز کنگا لاچاری گیس نب ہوگے سببا محلوک بازی آڑ او جنجالانی آما چا صوبائی سرکار محلو کے گیس آسراتی دیے گا بھی صوبی کوئٹہ سراج خان رئیسانی 5 سال روز درگتہ مراکشی برجم دارک بتک مراکشہ جتائیں سیاسی گلانی راشون و چاگردی راشون مسلی کے ساسیہ بارزوں تک خزدار انجینئرنگ یونیورسٹی انتظامیہ او نودربران نیامہ گپتران سوبمن بتک دستگیری نودربر رہا کنک بتگا نودربرانی جائزی لوٹانی منگے فیصلہ کنک بتک خزدار پیسرگی MNA میر عبدالرؤف مینگل اور پروفیسر محمد عالم جدک جہدانی سببا گپتران سوبمن بتک کوئٹہ گیش بتگی جرمانی گیرودار کنگے واسطہ پولیس گشت گیش کنک فیصلہ کنک بتک ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلوچستان صالح محمد ناصر سروکیہ کوئٹہ جرمانی گیش بوگے درگتہ دیوانی بتک دیوانہ کمشنر کوئٹہ DIG کوئٹہ DIG کرائم برانچ بارزور تک حق تو تحریک بلوچستان راشون مولانا ہدایت الرحمان پیچھے ترتاب کو تک والے باز کا گوگندولن کو تک اے نیامہ بلوچستان جاور حالانی سرک پتران کنک بتک گوشک بتک کی سرمایہ دارانہ نظامہ پوریا گروہ محلو کا روزگار سرک قبضہ کو تک گنجائی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ لاہور میڈیا گتران کرانا گشتہ کے من میرا روا بلے ڈائلوگ نہ کنا مردمہ چا ڈائلوگ بیت کت نبی 9 مئی وائلہ ہوار 9 مردمہ یو کا ہمیں سببا یلدات نہ کنی کے آئی الیکشن بھارزوں گی